sport sүйүүчүлөр, урматтуу кошуна биздин Өзбекстан, Казакстан Республикасынан келген конокторубуз, жаш досторубуз, ордолуу, касиеттүү, берекелүү Ош чергесине кош келипсиздер деп салам айтмакчыбыз. Сиздерге мына ушул Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жамалдинов Зиядин Исламовичтин чоң салам кылайын айтып коюуга уруксат этиңиздер. Анткени бүгүн иш-чарада өзү келип олтурушу керек эле, бирок Бишкек шаарында өтүп аткан биринчи элдик курултайга байланыштуу кызматтык иш сапар менен Бишкек шаарында болуп атат. Андыктан баардыгыңыздарга чоң салам айтып, ийгиликтерди каалады. Мына бул эл аралык турнир ушул федерациянын жардамы менен, күчү менен, шулардын уюштуруучулугу менен мына 2-жылы Ош шаарында өтүп атат. Мындан ары дагы жыл сайын бул иш-чара уланат. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кубогу, бул үчүн атайын акча каражаттары бөлүнгөн, каралган. Спортто эң негизгиси күчтүүлөр жеңиш керек. Спортто, маданиятта таанышка тартып, тууганга тартып, жергештикке тарта турган болсо, анда чыныгы спортчулар эч убакта чыкпайт. Ошондуктан калыстар тобу жакшы калыс, акыйкатта калыстык кылып, эң күчтүүсүнө колунан келе турган мыкты эртеңки келечектен жакшы үмүт кылган спортчуларды жеңишке жеткирип алдыга алып чыгасыздар деген чоң ишенимибиз бар. Кыргызстаныбызда ушу жерибизде тынччылык болсун, элибизде токчулук болсун, жаратканыбыз жерибизди, элибизди бөөдө кылсын, жамандык саат салымынан тышкары кылсын. Бүгүн травмасы жок, кырсыгы жок. Кудай буюрса, мына бүгүн эртең ушул иш-чараны жакшы жыйынтыктап алууңарга чын жүрөктөн тилектешпиз. Рахмат бардыгыңыздарга. Mamacan, İlhancan, Özbekistan.
Özdemir Beyoğlu, Trakyolu, Atasayı, Maksat Bey, Oğlu Kurtman. On yerlerde çekiyor. Evet, ortası. Kolda ortası tuttu. Вообще hoş burayı taşı işte. Kolu görsün. Birinci oldu. Bir aprikot, bir tahlil var. Bir aprikot, biraz da kokuştu. Boy içine geldiğinde kolu görsün. Solda tak çarsan çüp. Rengini aşağıdan git. Daha kol gösterişke. Tuğba ne? Bilmem, iki yüzde alış gerek. Sarılav. Ureňan, Zagorska Sarılav. Atasayı Beyoğlu, Devka. Birinci oluştu. Çıkmadı. Atasayı Kazakistan. On yerlerde çekiyor Kazakistan. Srednjorod. И много. Последний заключительный раунд. Третий раунд.
boyanmış. Hadi oturacağız. Bunlar işte işte. Bak sуда так что интересно. Estacionda Два-1. Победитель Кубок губернатора Маста Пету Мар. Final için Türkiye Şampiyon yine Kubok. Время. Закончится второй раунд. Первый раунд. Красный угол отдыхает Хасан Мухаммад Юсуф. Он является чемпионом Туркменистана.
Oh!
Время. Yollar götürürken çaylardan veriyor. Здорово. Minus bal, Saudi Hüseyin. Синий угол, минус 2. Зачем гол? Красный угол, минус бал, Соколен. Дарья Хуйганович, минус 2. Колени пойма. Стоп, Стоп! 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 Время. Стоп!
Oldu. Şundayla Özbekistan'dan gelgen Hasan Muhammed Yusuf gelin. Harap koyalım. Yana şundayla bizim Kırgızistan Kurama Komandası'nda 7 yıl bu bayramda 7. Dünyalik Aziyalar Ketiyat'tan kızımız Lopoyeva Salika. Lopoyeva Salika gel. 8 dekabr ayında Aziya Çempiyonatına yol aldı Kudayımızda. Harap koyalım. Yana şundayla Keyifliye Glavne boyda oluşkan bizim Kırgızistan'ın 4 kere çempionu. Şundayla Aziya çempionu. 7. Dünyalik Çempiyonatına yollama alan bizim çempiyon Rozupayev Ahram. Evet. Emre Hamayla Süleyman Büyükçek'te sıra geçiyoruz bu. Yaş dostlar, Allah'a çeksiz şükürler kaytağız. Şunday tinçlik günleri, deniz verip, şunday mümkünçülük verip, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan bunlar çokluk. Onda yer aralık mümkünçülük verip atlar. En birinciden şu Allah'a çeksiz şükürler. Yedinciden Kırgız Respublikası'nın prezidentinin Oşul, Üstündağ'ın Hüdgar'ın öpülüyor. Cemalcılık Ziyaret İslam Başkanı'ndan sizlerine çok salam amanatım, haklar koyuyor. Musa Bey'ine, Uday Bürüsat'la bu Üçüncüde vuruş olmazsa da özüne olmadan da görünür bir hoşun altında topla yetmek var. Hoşun yetmek Federasyonu Prezidenti Banyar Musa'da buna Mahmuz'a kadar var. Buna Aymar'da Ayber'e Aymar'da buradaki olmazsa spor komisyonu duramazsın. Şu işlerin varlığına buna medicina hizmetleri düşünüyor, trenerler düşünüyor, nefterler düşünüyor. Varlığına Allah razı olsun. Ayrıca jakşılıklarında, ilgiliklerinde, jakşı bayramlarda ilgiliklerinde yapıldı. Bu Allah